дуруд ба шумо шунавандагони азиз, охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии хабарҳои рӯз мустақиман аз студияи марказии радиои Моҷир мешунавед. имрӯз 22 майи 2020 сол аст. табибони ӯзбекистонӣ ки 8 май барои кӯмак расонидан ба ҳамкасбони тоҷики худ дар мубориза алайҳи коронавирус ба душанбе омада буданд, 21 май ба Ӯзбекистон баргаштанд. иттилоъ медиҳад дафтари матбуоти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон. табибони ӯзбекистонӣ иттминон доранд ки духтурони тоҷик дар муддати кӯтоҳ дар мубориза бо коронавирус таҷрибаи кофӣ ба даст оварданд. раҳбарияти Вазорати тандурустии Тоҷикистон ба табибони ӯзбек барои кӯмак расонидан изҳори сипос карданд. раҳбари гурӯҳи табибони ӯзбекистонӣ Неъматҷон Иброҳимов гуфтааст ки чораҳои андешидаи ҳукумати Тоҷикистон дар самти мубориза бо сирояти коронавирус бояд дар ояндаи наздик натиҷаҳои мусбит ба бор орад. табибони ӯзбекистонӣ инчунин аз таҷрибаи ҳамкорони тоҷикашон дар мубориза алайҳи COVID-19 ситоиш карданд. гурӯҳи табибон ки аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба душанбе омада буданд, ба шаҳри Хуҷанд низ сафар карданд ва ҳамроҳ бо табибони тоҷик 2 рӯз дар беморхонаҳои вилояти Суғд кор карда мубодилаи таҷриба намуданд. дар беморхонаҳо духтурони касбӣ кор мекунанд. усулҳои муосире ки ба талаботи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҷавобгӯ мебошанд гузаронида мешавад. агар табибони бо таҷриба ин корро идома диҳанд, дар ояндаи наздик онҳо дар мубориза алайҳи COVID-19 ғалабаи пурра ба даст меоранд, иброз доштааст Неъматҷон Иброҳимов, раҳбари гурӯҳи табибони ӯзбекистонӣ. ёдовар мешавем ки 8 нафар сироятшиносон ва духтурони таҷрибадори Ӯзбекистон 8 май бо дастури махсуси президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев бо як ҳавопаймои низомӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буданд. хабарҳоро аз Тоҷикистон идома медиҳем. кормандони шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон имрӯз 22 май соати 9:30 ба вақти маҳаллӣ ҳангоми гузаронидани як амалиёти вижа сокини 44-солаи маҳаллӣ Шароф Қобиловро дар деҳаи Барӯшони ноҳияи Рӯшон дастгир намуданд. бино ба иттилои дафтари матбуоти раёсати Кумитаи давлатии амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дастгиршуда ба қочоқи маводи мухаддир аз Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон гумонбар мешавад. дар вақти боздошт Шароф Қобилов ба таври шадид муқовимат карда сардори шӯъбаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Рӯшон Самардин Чӯяновро бо корд захмӣ кард. хабар медиҳад дафтари матбуоти раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. ҳамчунин илова мекардад ки дастгиршуда саркардаи гурӯҳи муташаккили ҷинояткор аст ки ба қочоқи маводи мухаддир аз Афғонистон ба Тоҷикистон даст доранд. тавре гуфта мешавад 1 майи соли равон дар чунин амалиёти вижа дар минтақаи сарҳадии Барӯшони ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон Шароф Қобилов тавонист ҳангоми боздошт фирор кунад, аммо 2 ҳаммаслаки он вақт бо миқдори зиёди маводи нашаовар боздошт шуда буд. ҳоло аз рӯи ин ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида тафтишот идома дорад. дар моҳҳои январ апрели соли ҷорӣ ба Тоҷикистон ба маблағи 7 миллиону 787 ҳазор доллар кӯмаки башардӯстона ворид шудааст, хабар медиҳад агентии омори назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. ба ҷумҳурӣ ин кӯмак бо вазни умумии беш аз 4000 тонна аз 43 кишвари ҷаҳон ворид гардидааст. қариб аз 3/1 ҳиссаи ҳамаи кӯмакҳо ба ҷониби Ӯзбекистони ҳамсоя рост омадаанд. маблағи умумии кӯмакҳои расонидашудаи Ӯзбекистон тақрибан 2,5 миллион доллар гуфта мешавад. баъд аз Ӯзбекистон дар ин давра Чин ба маблағи беш аз 2 миллион доллар ва Русия ба маблағи 865 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кӯмаки худро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон расонидаанд. қобили зикр аст ки дар ҳамин давраи соли 2019 Тоҷикистон аз Ӯзбекистон танҳо ба маблағи тақрибан 160 ҳазор доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кӯмаки башардӯстона дарёфт намуда буд. аммо ҳаҷми умумии кӯмаки башардӯстона ба Тоҷикистон дар соли равон қариб 3 маротиба коҳиш ёфт. дар моҳҳои январ апрели соли гузашта ба ҷумҳурӣ
از 38 کشور دنیا با مبلغ تقریبا 20 میلیون دلار چنین کمک‌ها رسانیده شده بود. امسال باشد در همین دوره سال جاری کمک‌های بشری به جمهوری 7 میلیون و 787 هزار دلار ایالات متحده آمریکا را در بر می‌گیرند. امروز یک هواپیمای مسافربری A320 شرکت پاکستان ایرویز در نزدیکی فرودگاه شهر قراچی جمهوری اسلامی پاکستان در بالای منزل‌های زیستی ساکنان سقوط کرد. طوری از گزارش‌ها برمی‌آید در داخل طیاره زیاده از 107 نفر مسافر خصوصاً چند نفر کودکان و اعضای هیئت سرنشینان هواپیما قرار داشتند. رسانه اپ نیوز پاکستان با استناد به مقامات محلی خبر می‌دهد که در پی این فاجعه همه مسافرین داخل طیاره و هیئت سرنشینان آن به هلاکت رسیدند. هواپیمای A320 پرواز داخلی از شهر لاهور به شهر قراچی را انجام میداد. هواپیمای مذکور در فضای شهر قراچی در نزدیکی‌های فرودگاه چند مرتبه دور می‌زند و قرار داشت که در میدان هوایی فرود آید، ولی با کدام سبب‌ها طیاره به میدان هوایی ننشست و چرا بالای منزل زیستی ساکنان سقوط کرد حالا معلوم نیست. در مکان فاجعه خدمات نجات بخشی فعالیت دارند. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را ادامه می‌دهیم. در شهر مسکو پسر خرده قهرمان جمهوری تاجیکستان شیرینشاه شاه تیمور رستم شاه تیمور وفات کرد. در این خصوص ابراهیم احمدов نماینده خدمات مهاجرت تاجیکستان در روسیه در صفحه فیسبوکی خود نوشته است. طوری گفته می شود رستم شاه تیمور پسر خرده قهرمان ملت تاجیک شیرینشاه شاه تیمور می باشد. رستم شاه تیمور 25 ینوری سال 1936 در مسکو تولد شده ختم کرده دانشگاه آویاسیای مسکو می باشد و مدت طولانی همچون مهندس ساحه هوانوردی فعالیت کرده است. همچنین در خبر با نقل از نزدیکان مرحوم آورده شده است که رستم شاه تیمور وصیت کرده است که او را در وطن پدرش دفن کنند، اما بسته بودن حریم هوایی و راهها بنا به سبب پاندمی از کرونا ویروس نزدیکان مرحوم این خواهش آخرین او را اجرا کرده نتوانستند و از ناعلاجی رستم شاه تیمور در مسکو به خاک سپرده شد. و از مسکو به امریکا می رویم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با نمایندگان وسایل اخباری عامه در واشنگتن سخنرانی کرده گفته است که کشورش نیت دارد که از سازشنامه عثمانی باز دست کشد. قبلا رسانه‌های آمریکایی گزارش داده بودند که دونالد ترامپ به نقشه گرفته است که روسیه را روز جمعه 22 می درباره خروج شتات‌های متحده آمریکا از سازشنامه خبردار کند. سازشنامه عثمانی باز ماه مارس سال 1992 به امضا رسیده است و سال 2001 از جانب روسیه به آن نیز به توصیب رسید. 34 عدد کشورهای عضو این سازشنامه برای انجام دادن پرواز در حریم هوایی یکدیگر اجازت دارند. کشورهای اشتراکچی سازشنامه عثمانی باز حقوق دارند از شرطنامه دست کشند، اما باید 6 ماه پیش شریکان خود را از تصمیمشان رسما آگاه کنند. وزارت امور خارجه روسیه خبر می‌دهد که هیچ گونه آگاهی رسمی درباره خروج شتات‌های متحده آمریکا از این سازشنامه نگرفته است، اما مسئولان وزارت میگویند که رفتن واشنگتن از سازشنامه عثمانی باز با امنیت نظامی اروپا تهدید خواهد کرد. اینچنین وزارت کارهای خارجه روسیه همه اتهامات علیه روسیه را به اساس مینامد. هفته آینده در مسکو بعضی از چاره‌های محدود کننده که قبلا بنا به دامن پهن کردن کرونا ویروس جاری گردیده بودند برداشته می شود.
дар навбати аввал марказҳои бисёрҷонибаи хизматрасонӣ ё ба истилоҳи русӣ МФЦ низ ба кор хоҳанд пардохт. нафароне ки ба марказҳои бисёрҷонибаи хизматрасонӣ ё МФЦ мераванд бояд аз қабл дар рӯйхати электронӣ худро номнавис кунанд ва ҳатман дар худ ниқобҳои муҳофизатӣ ва дастпӯшак дошта бошанд. мақомот ҳамчунин аз оғози ҳафтаи нав ба истифодаи нақлиётҳои мобилии иҷоравӣ ки бо номи коршеринг маъруфтаранд дастур доданд. нафароне ки аз нақлиёти мобилии иҷоравии коршеринг истифода мекунанд бояд ки ҳатман бо худ иҷозатнома ва ё пропуск барои гаштугузор дар Москавро дошта бошанд. Сергей Собянин, шаҳрдори Москав, дар як паёми тоза ба пойтахтнишинон иброз дошт ки зарарҳои пешгӯишавандаи бадтарин барои рушди пандемия дар пойтахти Русия пешгирӣ карда шудааст. шумораи ҳолатҳои сироятшавии одамон низ ба COVID-19 дар Русия ба маротиб коҳиш ёфта истодааст. ман бовар дорам ки дар чунин шароит мо метавонем тадриҷан кушодани марказҳои бузурги савдо ва дубора ба кор даровардани ҳама бахшҳои иҷтимоиву иқтисодии шаҳрро идома диҳем, гуфтааст раиси шаҳри Москав Сергей Собянин. шунавандагони азиз, то ин лаҳза ҳама он хабарҳое ки ба дасти мо расиданд манзуратон гардонидем. ин охирин хабарҳои иттилоотии имрӯза буд. бо шумо худоҳофизӣ мекунем. саломат бошед.